No Siabo Adom 106.3 FM. Braso se Kasiebo ya bwabwano. Naket Kasiebo we ye dan hunyina kwatrekwa. Atrese won shahwi won siri won kasa. En atrese wada ho se Naket en ya de bro Kasiebo asempa 94.7 FM. Yenyina ye wo. The whole Accra brosa tintika kraka FM en yegu. Every hase kokomremle Fandofa Street Kwantempon Shiren and ya titimu na enoda nchen ya Elshra 104.5 nso Asante Mantem nyina radio station ba kwa mansa nyina tie eho ena Kasiebo yi ubenya bia tie wo so affiliate station so ka ho ko aduowotwe sanso na ya pe online kenkan no ye adomonline.com. It's just a matter of log on www.adomonline.com. Now wabawuram na wakenkan bi enumre de ensam no aba pieso Adumre se ade bro de dimakotri bia wo betiende se opani Joshua Akamba enei wakoya de bi video bi ababonten krofo cassette a yebedi hu nkomo na Joshua Akamba na no ho achi no video a wode abenti amanfo tutu bia ma no akeka bia che ne pa se ensam fata se wode nkwada ebewuru ramanyesemu na Kumasi Metropolitan Assembly kirese ekamni won sanse entoboa kakra sese nkamanfo tuanom de bokumasi ma santima ho bra no omuntua local government service empenifo de atodwa se MDAs a womo edi won humura katase ene prayemu no wo betu wani esi won so pa na ene yewiase nyina da yetu asi ho se yade bo ne babi ne bage ene teacher fo abaso na no nanatefo e kire se omo ma ban enkosi hwebe bosumi dumienu na wieye womo kabia wode wom no ometua Jean Patriots awo NPP amanyokonum no wabo emrase badwam Adom kuma no kokko se atro ane dabrabasam a wotwa ede kire omem kokko akuafo no won hweye no wontwe ohun firi wo fesenche wonto bedadi na so behwe a empe bebre ndipa bebre twempra ene baby love you kiss me omunya waripie kwaku papa kwso mame wadware sabasa neno na marriage counselor bi kire se esanse ye ware wi a yenya wade no mu adwuma afi complacency ena masad nisi wei ene ensem bebre anwumre yi akono na ede na editie ena anwumre yesi nkonwa na yede ne nyina ebre wei ye ne ye affiliate stations ebro aduesia yenuanom awo insure fama enche obete wo monso nka wo mu nyina eka ho ene ye nyina yesi nkonwa anwumre ya yede ebre mu free Adom 106.3 FM so ya kenkan no eyeme nana Agyei Obrempong CP Bema tentengramo ahofa enwuadwame amene nana Akua Acheampomaa afi yanye bre ne yemfa esem ni kire mu nankasa yemfa emra emedamwe ene ipania wono NND semanjokunum wo pre national organizer dibia no yewura Joshua Hamidu Akamba ene nei ase yisens ensensono ategunu so ne hwan hene wabra wonko nguram kodonko pamuye ni nyina ne so pani no video bi na monten ene yeko social media isu a wo so say ye Facebook say ye Instagram say ye Twitter ene babia kaka ho ni nyina ne so pani no video no dana di pefe kire se wo bowuram wo Tempane senior high school mu ho no koye eno no apa is mansinum ene wo ena wo boaboa disuafo ni bia no ena wo kire se motiwe kura no mampani na adoda nkwa kufu ado mu hu ne san ne na kire se wo mu sini hu no wo mo kansema hodo e de fa mampani ho ese mampani kura ba ye na sa adwuma bia ni wa wo ye ene owura eye mrase badwani a wono nso e wo Tempane ne mpatamo Joseph eye Dindiok
penka ene mampani na Nana Danko Akufo-Addo de na kamia ise video mu no wura kamba na wo horo won papa ne mponya so no na ehoro amankora no ene esopa eye mpanifo mienu na video no na hu se wura Joshua Akamba yi obisa enkwara ne se ene nsonkro su akeka akamu no se mampani Akufo-Addo na amna akeka akamu se an omsi nti senka mampani wa han kamba kan se osisiri hu omsisi hu eti 2020 kamo to bambe to bamma sa mampani a wa man nsonkro su akeka akamu amka se dabi omsi dabi chese nsem no de otia na tum se nsem koso na no ena koba ni se ye no enkofo dodo na ekaseti a chese enkwala nketo se ne Ghana ye mra ne nhyehyɛ mu kura no Ghana ye nmasua nhyehyɛ mu nso na mra ni ho ɛsɛ ɔde nkora se di wura manesem na yentie de koso wabra wura Kamba oboagba nkora na no a na se kwafo mako school a kwa meeting a omye rehearsals no supposed to be the deputy attorney general's constituency. He is a member of parliament. Is that right? Then look at the way you bring pieces. Is this fair? Yes. This one, is this fair? Yes. You are sleeping in the rain. Yes. You can look at the way they packed you. Yes. It's full of sickness. Yes. And you are being eaten by animals. Come and see. Very bad. See. You might have better news in your house. You're suffering. You're suffering. Are you really suffering? So, wait. 2 people. We are selling one of them for 2 people. So now, if you have the opportunity, will you vote for MPP again? No! Listen to me. If you have opportunity, will you vote for Pinker again? No! 2020, what will you do? 2020, what will you do? Now, I want you to say shame to them. Weno enyese bia kindagati fo bi na wo mahia de nesre no amoye we ye pani a wo pre doma no boaboafo position no wandi si amanyekuo mu owura Joshua Hamidu Akamba na kyerese wo ye sadie ne no na timpane mrase badwani honna bo Joseph Dindiok penka kyerese adie pa Akamba aye no wodi ne ho yawo waso wodi ne ho ya na we no kyerese oye trimodefo papa na oye nimguase yenso de magana amanyosem na efe krampo ndi se amanakuo no oso wura Akamba ye nimguase ma amanakuo no pa ne Ghana di nyina se wobekwa kwabua nkola no wamkro mu nuru tam moto aba na waso mukutu pa epiepia wonum monka we na munyese na munsi mampani hu oso ndie de oka nyina ne se ha adwen na mpo abato bere na ye de ye campaign gidigidi ni nya nui entidie ntimpo na okoko sadie yi a egu Ghana ho fisa de Mr. Joshua Akamba enranu national disgrace emano because sadie no nya politics any political campaigns enranu okoko party constituency campaigns towards national elections school for elections and general elections. First of all, who a penny na only Ghana laws enura nkolano Akamba din common. Omo 18 years. Omo 15, 16, SS1 4. Now oko bisa omo say omo vote president Nana do ana omo vetima Joseph Kemka na odidi ye nyina terminal o ka kire yi nkolano say omo ndidi etem. Sa in the politics. Politics no dey ekono enye kwa. So, the same picture careful in say that video, a corrupt video, all Ghanaians to join hands to condemn it in no uncertain terms. Enti wapani atene kan tempane mrase badani owura Joseph Dindiok penka ene atene kan no no de to sutre akirem kire se hwem kra no a na ba bia owura Akamba ekoko gina ya wo yesa asem yi tutu jagu mu na tutu jagu na wo yesa de kra no sa school ne ka no ndc abreso na apecha te se kwadu aka afa so MPP fo ba ye ya na mabe renovate ya pede animu kakranti
so ka kase na Kufuor Ghana mampani na ayimporto ayi so nkronsu abegu wose amawe nkwala we sa school sa dormitory a okọ akogina aka esamsa asamfunu ma nkola no man ka chiro bibi sa dormitory no na sa school no old middle school so sa building no a building of the 1970s and a year renovation some few years ago. It's one of the dormitories for the girls. And before the double track system, there was more overcrowding inside dormitory more than it is today. Double track at the reduce at the NMI. Omu complaining say Nkolanu bed bags and I must say bed bags are real. One quality me hold them and a bed bags and yet overcrowding and five bed bags even last about some few months ago, yet now Ghana and a British Airways almost the aircraft back Ghana and a bed bags were inside and many schools. So if say in the dormitory bed bags were her and you another don't call Akua is ever call Akua yes spraying and to apani no timi se akomatuo pa na ade kan nsem a kire se osu se nani nye ho kra na eno na Adom Kasiebo bo modern se ne headmaster oda sa school ya no ebedin komo na wodi to da wo chemche se no kwasem asam ne baaye no omo de akwa ma aposifo se aposifo nhwehwem se tia mra se owura aye akamba oye sa de mra nindi sanse school mu ho kra wo ba owura ho no nya de se oyi school panifo ni bi asutire se headmaster na head teacher me ba school mu ho abaye bibi nti se na say ntondo hu ni say invading privacy without prior information enunti no asemu ye de ebedi akiri na se Joshua Akamba efa mpomam se wofa eye tokuam ene okowura mu ewo timpani SHS ema wode asuafo yi ekokogina camera mu echesu wo mu ngro mampani ene eye mrase badwani no wei ayasem bi asesei amanyoko awdo awu omemu nyina atie sim ya wo mo keka bi tutu bi ede kire owura Joshua Hamidu Akamba pam na penia sabre wono ene oye policy director edema Progressive People's Party Kofi Asamwa eno oche se owura Joshua Akamba agro wanani so pa na sabe pani eni nkwada agro eti sei ase ne sei wose wo man ne mra nkasa ye mraku ne gina so ebu oman ewo constitution no etia se yede nkwada eberuwura manyosemu enti ese dan ena pani awo wotena se akoto awia asori anante na wonim amanyosem sade etie wo mamu wotimeti si school fo mu ekoye sadie ade wo ye yewura Kofi Asamwa chese agro eni owura Joshua Akamba ni so dia na em se oda sori ye no wan horo nani mansa no woko ye ntia ama nyema bebre amanyo sem no efiedro num ni akire no yentimi enya ho faso ensi pi no yes ye de amanyo sem ni bi edi agro o hwe serious matter to say enkwara enya baby na because of their free SHS nefa bi a akasi etwe de ne hwe facilities a say de mankwara no na say million Joshua Akamba ye de to wadim say de na ya fa ho a na o de asem no aka concert party obi say o ye free SHS a na facilities ni ho a ekwanpen na nke be fa so a ye de facilities e be mankwara yi politicians dey joke no e hwe mu ye ne mu fi amanyo semu ne nya serious people a o ma ye ready so solve your problems. I'm going to say trouble mom. Now concept here OG there. Free SHS any concept party. And Koana Dachi and you want to say Nina no papaya talk and now on Koreana also much the bonnie, extra much in bonnie, no say you concept. And net book asem and there's Omoka serious things. Therefore to a video there say that you don't make fun of the mafa. Kofi Asamwa oye policy director ewo Progressive People's Party amanyokom no wache se Joshua Akamba entity bebreba ye de ma nyina anti de wiacha de obetimi ade ayeni wo se entwaye agro wonani so na no se ye na NPP amanyokom de oboboa edoma no ede ma amanyokom no Sami Awuku eno wo se hwe na we eye mwanwa ene na mo ba hu se Joshua Akamba sabe edwunu no eguneti so kwa na sade ade esese edwunu eye se etime adwene kwachiri echeche nkwada ade papa no entumi nya na afa ne muahunu wose Joshua Akamba sabre adwene guni tiri so no kra wono ada na kwada na mum enkere ne so epanimpo Samahama in the NDC campaign and Joshua Akamba, one of the national organizers as far and say to the senior high school campaign. First of all, it is against the rules of the game. Number two, it frowns upon your campaign as
a country. And nothing a campaign was senior high school. In 2016, I had calls to complain about the behavior of actor John DeMello, who was campaigning for Mr. Mahama and campaigning on the campuses of the senior high school. It is reprehensible and should not be tolerated. Because at that level of the educational system, it is assumed you go into some Roman penny. It is sad, and the GES must take full steps to ensure that anybody who is caught or found to have aided or abetted those violations of our laws must be brought to book. Because a party, even in government, we don't engage with politics on. Ora Samia uku ya waye Adom no bobo for the my NPP amenyuko na wote so kasa wose adwemponi wei a Joshua Kamba ada na die no ese se wo twe ne wededede ne begina emranim che ne se emra e wo memu na no achi e na acting general secretary edema CPP amenyuko asani tano enso so akasa e de atodwa se ade abrantie eye no ebon etan ehi eyefun efrise amanyosem no ye nkwadaa nka ho mpanimfo agudie enti so odi nkwadaa bewurawura mu saa na je se wankasa asamanyosam na wo ye no kra no wadwene mu enno nkwa akiri papa de yene Joshua Kamba waye no enye ade foforo bia sa political parties ni NPP ni NDC adia eye omusu wo behwe mu a time na CPP anka ye gina ye nanso na ye ka anasa ye ko achia school kwala NPP ni NDC ayo mo de wo ye advert during election school parliament na se fi aba secondary school ko junior high na omo wo yes omo chiro mo at the Kasiebo but corrupt practice into account that they are all the other figures the two parties NPP and NDC idea omo ahyem kola omo organ ha to man kola no say adi mo pa e be pan media and say ya batra yen shembra say we say to abana yenya 18 years am ya before dia and you campaign you questionnaire ama you to think of one for any other regarding politics and copa idea onya 18 years as simple as that. And CPP acting general secretary Asani Tano and also so on so what to be Edema Joshua Hamidu Akamba no. Na asankro ya hu ne fa ahoma se ye ne nua beman edi nkomo sempo omemu etene se ya na a doctor bebre ye nuoma e beba siese ye doctor ene ebusa ne se entiade yi kura no ane na namonte so yi ayewo na unya kokodro etwe camera edikosi school fo no so ese wonum nkonko ye sade wabra wankasa no ba bia kampempe so da de kenim se wonim die pa wonum ne semu a wonim ga namra sanka nkora mu ni mfie du nwotwe yemfo mu nhyam ne semu ete ye wo na akoye sade ye na Joshua Kamba kyerese an eyemia nam koye ye ene yese ne ye ni uni nkomo kakre eno se an ebono nsia mu de mo mfreme na me nkyekire se ntia me koye sade num na ye phone chese Akua phone ya papa ya fresa ya pusu ono ankasa ene de kwado no wado suko and the phone adum phone no de adwuma pa edem ono ne phone mom na ewura poase ono ne phone mom na ewura poase enso ya adwene senke ye behwese ye be mamanfo atene nkasa bia na se de wo kan ya adokitafo adosun ene obi adokiti bia ma no ena ono ankasa akwakwose one ne phone akwose poase enti yeguso a se ono jetum se ye mfra no no a wadum phone no ya network bia wagye atom so ebo no nsia me ne mo bekasa na ma kirekire afede no nsia na boye pawa fabu enti etiefo no ano no Joshua Kamba ese ebo ya no ba ese no nsia brem one ye bekasa enso ya pusu ahoma no apusu budin ye ntene nka mo hwe ne maye ento aso to tene nka Adom Kasiebo platform no ye tie Adom FM it means yeah I mean that is it Benin Kotonu Adom FM so you are far ye tie Adom Kasiebo mu de ne etie Adom Kasiebo mu de ne etie mu ni koiko hey masumanti ani obi atibi ye de mamu se de etie no a Kasiebo no wada ho wa Naket bibia ni no wa Naket wa
Naket. Ebi mu chesi yen. Pa, nanso Adom Kasiebo. Hwe ye ne ekro no. Fear this. Me na me kro. Oh, fear this no. Enya no. Yanto Kasiebo no so na yenko ensem afufrum na enei eko Asante Mantem Kumasi Metropolitan Assembly no eno omodi nsem tudwa enei brisie kwabene dukuo eno omodi dukuo abo omyam esutiam kyerese sabre de ade friend se sikapa edisika eho ayeden abo assembly no nyina ne se eto kakra ya na wonum agegeye edi fredwadifuo ho na omunso de bo kuro no ho bra no enei wo mokoda kakra nkofo ntuo moka eno ya diama eka eba beto mo so a eha adwen papa wose sabre pa no enkanka ni sika kwa mo jejon boabo no a enka di sika do so puo no nei eso ate sika na ye mo nourish afon ama sabre on hwe sika no kura no a ne trouser nyina han no ne no na wo mo tirem se so hwe mu a na nya de se mpokira se o matototo etuo bia mu emfie miensa atwa mu nie no wo mo ntu buo bia mo no bia kasa ne bo na edinti ne yentua na wose de nei aba besi adwadifo no so ne se omo se omo hu se empunto bia nse da nkoso Kumasi ne mpatamu afa kura nso no ye ka hu ne die sanitation a bola sam kronuma ye bola sam no mo bebre yenso ye ba yes ye ba bagege to ne de akwa titi krom na kroma ye clean omo so hu se clean ni wo entie ne sam ba bagege to na ye mfa nko ye de se ye de ye ne na mabola e na to present good morning good afternoon good evening na bola chia yen no nya de so omo so betuatua sa to no na Adom Kasiebo eni enuanu Insura Kasiebo eni adwadefo bia wo Kumasi asaf market edi nkomo ye chizom ya bibi sina fake emefo a enya de so omubebu awo even though krom aprapra akra no e wo fom tambia mi mbotom ska no ma prame so anim na mabopa eni akotum yuri egu eti sene mi yes ejma we no akira uba na se bia anya o man no do a kwan be na me na fa so metum botom ska ma o se oje efa ko boa assembly Se nema nko ye wu ya ho ano en se so na yam timi so ababi because ya ho tire ana to me so no so problem ko me say se ke job na me ko na musika 5 cedis se ke ska metu me nya bia to ti attack omo so do mari tu form no mo hye no mo yo ma sadie na ejamfo no so etime bo omo e wo kwan a omo so betime afa so age to afri omo ase se so to toilet nam ka kwa mu se ya e de omo ha se to na ede shobo na edu wani mu we eye dwadifobia wo Kumasi asafo market enenei won mo chem ne no na pania wada revenue ano e okeme ewura David Agyei de atudwa wo chem kire se so hwemu a na assembly no senti a wontimi nyina ne nanso yie na ekrom ho efi ne noama hodo a wontimi yi mfiri wo nyina ne se hwemu a na sikasem ka ho sikasem e ka ho nti no se sikasem ne timi kon kan ye kwagigi scan ye boa ye na scan ye nsaka o scan nya ko hwa no mo de bo no mo mfa nto alewa djuma na no de be ya makrom ho ate enti e ba ho se abagi sika tua no be prapra bola no if you are finance no etimi agigi can be fine but you do last quarter na you who say enyoma ekofom kakra oba ke me ye records mu a na otwe bia ye spend 600 million na otwe fuwa nko a na omo prapra Kumasi nyina busun bia ska de mo 800 million nti nyima bi ne maka ne ye enwura de nko a 0.4 billion a month nti ne yesre ne say so omutwe ska no man ya ne yesi ye no na so ya den ye asaf market mi ametumi na yakọ problem me ye drinks na wo ye wo overhead no asia drinks no na eswa and they say ensure to na ebu ayeden afaso ama ye engineers akohwe and they so redesign the whole drinks na wo ase ho no bi we head of revenue came era David Agyei and attending can no de atuda wo chem chese sabrin e campaign ne mosa de so mani so said the biom betimi atimi abobo sika no ma ga asika atimi agane na so e wo came ho no and say wo mate tax force makoma ko 9 e groups 9 a mo nyina no wo betu o masim se wo bekwa ko gigiska na abo masika no bo abo atimi agane na so Asante Mantem na wo se so hwemu a eno betimi abo na mpo afi no o man hyehyɛ so mbesan so adane sika na ni kakra na etimi abo mum sikasem etimi akonkan Kimi ya tax force ya chemu enan na enan ni ye submetro bia baako ye chance juada na etwemu na ye pese humanity se obia ende enka
say esi Kumasi say omubuaye na yeso ye boa nti task force me ba bonten omuhu a enye say ye titi obi say ye proper krum nti say omuso omubuaye busuma etwemu ye free transport for ye free doom traders ye free areas bia ye dije ntuba fi onyina ye free omu nyina e ba kemi e kire omu next year de ebeye inti ye obi efe ni stakeholder meeting a kemi ya hyehyɛ fee fix na wie a extra scarce ye dije no ye san frɛ stakeholders no enu ye meeting ma omo so ekire omadwene wei yewura David Agyei wono koke me hono mu a wono na revenue sika gigye ne sika no boaboa no oni di anim Yetu Kasiebo no so akọ womemu enkronkuma ene ne mpunto ho nsam so mpani a womo ehwe wom dwumade ho nsam so local government service ekuo no mu ene ye konansa na no ye kai absre etefo se owura aseneta no a ye kan ho asem no sabre ye kase oye former secretary edema CPP nemum enye wono ena wo hwe kire sabre afeye monwura asem no mu local government service empanifo ede atodwa se na no bi na wadwuma yem no sede adehye anasa Ghana fo hwe so obeye adwuma no na wontumi nya ne saa emfa wo mo ni mensi kropon awodo no achi enhwe won dwumadi a wo mu die no eye nkrokra niema efri se na eniema ne akade esese wode ye adwuma no abo wo sede adwonso bo akokọ no sabre de pani a wotua local government service ano doctor nana atowata ene de aba betu dwa wo che se de na ma wontumi nya adwuma nyina eye ka wode benantie edu ani akodi mensi awodo achi no na eyo hawo na sabre e kasa de wabo homodin atumi anya ka amro be se edu baako ya wo mo ehwe se wo mo ebetumi acheche ede ama emiamia awodo no na watumi ede aye adwuma ne sente wode atodwa se sabre ya wonsa atumi aka ka mako edu baako no wo becheche ede ama eye regional coordinating councils awodo no wo betumi aboa ede wani adi mensi nachi ewo ndwumade awodo a wo mu die nyina ano me Ashanti regional budget analyst since I'm no kase you 43 district assemblies these assemblies no a burden yetimi amonitor wo mu ahwe se de mu dwumadi siko se any vehicles anti we no sa vehicles e beboa ama abrani no bia no yetimi hu dwumadi bia district assembly anase mensi BAD se yeko onanamo so akohwe se de mu sikasem omu si tutu no se omu budget na omu kan se omu ye no ana omu implement ana se de so mu ye bia no ana se omu kan ye ni vehicles debi de wo ho no ye mfa ne se e vehicle 2006 minya na ye nsaka omu saka those vehicles no ebesi no sa vehicles no so behwa ebi mu de sebe ayesentontra no ye ne ana ye manage ne kakra aba bua papa monitoring activities Opani a wote se wo kasei wo ko asantemantem eye regional coordinating council ho a wono na wo ye budget analyst e wo honum kojo etu ahene na wote se wo kasana fei ye nkonkotie ensem a nana atowata ya wo ye panim eda local government service bedwana no ede tu dwa wabra wo dan cars no ede ama regional coordinating councils ahodo no ye provision 2 million Ghana cedis for what we call capital expenditure. No, and yedi actual pickups 10 all called the regional coordinating councils for the regional budget analysis, budget preparation, budget implementation, monitoring, and evaluation. Yes, right. 10 regional budget analysts in the Wabaka who had there. Vehicles as a mahoney, what question ye? A Juma order was here. One will provide what we call backstop, the MMDAs. We have 254 MMDAs today. Sir, we use vehicles judiciously. Maybe all the work on one region now work. Reduce unplanned spending, unplanned activities. Reduce. By this extension, it can also reduce corruption in our MMDAs. Eni a wuti ye doctor nana atowata wone ene company a wada local government service ekuona no ena wo chechem sabrei ene ka won saka ne adwumaden a wo begina so ede abo
na shanosoma me say Kasiebo ye to aso na ko Facebook live Adom 106.3 FM yo ho a kire se Jonas Adam anti guapa ne be ma Telegram wan fa enua dwame ho fa de nyame amfa nka me a kire se ubehwemie na Akua Acheampomaa oba fe Telegram a kire se wono so jawadwa ko adwuma fa ho fefo ame ye adwumaden na woni beje ho so hu ye ho a enso ya kwasem se ya wawa dada na shanosoma mia Nokia 100 na abai ero ne yusu na ne odi travel to ani kama bibia da fresh wo de yakon so e kama sanso enene no MTN ye catch say everywhere you go which tokrom kra MTN de yekwa eyeye kwa FS nso obi yade da bia yade akekere no bia be ma immune system na ye fine ama yade ntimi entetel na we are Grace Homeopathic Clinic nso ho ene yekọ ne yade nyina de mfidi passes so to ase Total Ghana energizing life every day. That's total. And you total. I just say, Utogu Kamua and Nabeto. And a Kingdom Ginseng Park capsules. Kingdom Ginseng Park capsules. And oh, wow. Ubaya Ginseng Bejina Nasuma Bema. Car bear good. And when the name Ukofia Mua, dear breakfast. I just say, Acheam, Ed Deunumua. Just a nutrients woman who do womb to me fine. Now we are fresh lady capsules. And no Debbie American farmer man said, Yen should be. Said the Ebaya Koshokmano, Ebaya Kama. Na yetimi agiade awie nso atabia heba mixture no malaria bia ba betia sinso komunu bia no wonya tabia ebetu asem aho ato na wonya adomonline.com is just a matter of logon www.adomonline.com no abawudum no akenkan bi mfoni ni videos ahodo bebre ho na yebekọ akofa voice of the day yekoya ni no Vodafone and FCB men and capsules yekoya trotro so ya toothpaste omuso beso asene na yento Kasiebo no so na yenko yanimwe ene ewiase nyina de atuasi wo ese National World Teachers Day na no na Ghana National Association of Teachers natifo e de asem de atudwa chese ne ya ye de teacherfo nyina edai wo mo sra ban se aban ede wo moka aban de wo moka na aban weye na ye teacherfo de teacherfo da na December bosomi no ebusumi dumienu twam na ka aban de teacherfo wantua aban beti se danta ewo na sini se etwom ama na sini dududu na enei wa bra na empanifo amuda na tia no wo mukasa ewo Ghana Teachers Prize 2018 nase na President Demanat ya maame Frepa Lawson edi tudwa wotem kire se no kwase so hwemu a na aban eye aries ahodo a wodi achechefo ebeburu 30,000 teachers na sabra aban de wo muka wose saade ani ntino ama teacherfo na musomuso wojina krasu nukura kira dia no de sagu nachi onu tira otim se aduane hyira nu no otwe fa ho a che se anije bia nu omu nsam na wose otim teacher ni gina class kura kira dia na nkofo aba bebo prono na kokoko yesese obi hwe wose adan wose amanso awura na adan badwim nam sika che na de namka che se ebu omabom enu nti aban anye no wantu omuka ebe hadwen aban yogudo route, but I think there has been a lot of delays. Orichar intina yakana yaman up to December. Now on should obey to any teachers who have worked for 3 years, 4 years. People who have been promoted for 3 years, 4 years, and they have not been paid what is due them. Yes, we don't want to create any problem in the country. We don't want to create any chaos. And that is why we are still appealing to the government of the day. These people are always chased by their debtors. And it is very disgracing and demoralizing. And so we are appealing to government to make sure he settles all the arrears. It should be a thing of the past. We president ya oda natia no Ghana National Teachers Association and your training kano na eno na asembeto no Vice President Dr. Mahmoud Baumia wodi atudwa wochem kire se aban no o hyebo aka sisudua se de obeye bia obebo ma techefo o ma setrema ye kama no o kire se MPP aban no ye krado so mbehwe no ma ye wo se ade bia ekoso ma teche adwuma no birim susu se enya akono ade bia mu amotete sitre ka aban no dile nyina no aban so behwe no ye nyina ama no ma nyina akọ enkan no matimi agino na so so hwemu akura no a o ma mi ate no kura no teacher fo dodoa na kese beka cheche dwumadie no ho no mutimi konkan ni nyina aban na adwino ho a se de na atefo aka no aban ne behwe aye. I wish to assure our gallant teachers and their leaders
that the government of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo is fully committed to the welfare of teachers. We are fully open to engagements with the profession on making improvements to your welfare because we believe in the importance of the work you do in developing our human resource capacity as a nation. When we assumed office some 20 months ago, the arrears were owed to over 100,000 teachers. As we speak today, we have reduced that through the validation process to just 30,000 teachers. So we are on course and we should eliminate that. Where you Ghana Mampani, His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Area young cry na Abra Joseph Amaglo share Adom News ewo Facebook live wa to yan krasi yan kanchre abai se wo mo kwan ewo KJB ene kratchi jas kanom enye no woni machi na yenko Sisala East ewo Upper East ewo Tifedo Emantemu na adehye ho ene kasai wo chese yentie mane nto aban se wo mo kwan onam so kwanfon ekwan bonem emu amna ya se donko enti sene ka enti mi nko na ka ba enti so ba mpatam wa e wo Sisala East mpatam wa edwadie nkoso bibia nkoso ene no anse wo mo ti wo mo ABC m ene wo go frɛ sɛ ekwan a wo mo ka befa e ho ba wo mkrom no enyanti na wo kyerɛ sɛ sabrɛ mebu na ho na se nanu ye besa na wo twe atwa mu adehye enum ene wo mo nam ka nkwansia so ahwere wo mo nkwan e wo kwan bone ene kwan ye so atutu amnamna wone nam so ehu wose sabrɛ sɛ opese wutu kwa kra kɔ ba bia agye sɛ wutimi atue sika na bia ye do atena feri mu na ye do na mo ansa na wo kwa koduru ba bia wokro na sɛ wo benya ka afa kwampa so pa ma de wakɔ ba bia wokɔ de ene nketo adwum ne da ena wo de ato Adom kase anim sɛ contractor bia de na ba kwan no so no wo be hu sɛ contractor no edi mfidi aba kwan so na kyese ye ba beto oba eso oba beda wo mo ache ode srakwa beda wo ma chenchena eno na adehye nche sɛ dabi sabre wo mo nkɔ ne saabiem enti na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ene na ban wo yentoma no enso wo mo sɛ so wo ma ya kwan no ama wo mo dia ne so wo mo se kwan bone sa no wo mo ntra so a dabi 2020 wo mo so no wo mo behia. Yes, the roads in the Sisala area are just like a death trap. It's like I would describe it as a mortuary. There is no community you can conveniently travel to either on a motorbike or on a car. As for a car, there are so many areas you cannot go to. Workers teachers in particular who at villages have to go and swim. You have to go and boys charge you and cross your motor in the river. And then you pay for. It's a very terrible situation. Very, very, very terrible. From Sisala East in particular, if you get up today and want to go to the regional capital, which is Wa, instead of using about 2 hours or 1 hour, 40 minutes, 10 minutes, you use about 3 to 5 hours. It is very, very terrible. From here to Navarungo, which is any of our communities, some of the communities, there is no access to the community. Yeah, adesia wono mo Sisala East empatem ho ena wo mo ekasa ediafa wo mo kwan ho no na ebe sei na Adom kase sei na yenkwan na MC a wo hwe mensi no so ewo Sisala East ho owura Karim Naju yenko bisa ne se edien ena wo ye diafa kwan no ho ena wo de to dwa che sabre de akoma entoyem efrisi wo guso ede ne metutu yi a October budget ya wo mo ba be ye ya wo mbadwene ekwan no ho na ma pe kwan a o mepe so anopomesibre. In all, what we are actually doing is we are also lobbying hard for all these roads to be worked on. As I indicated, the roads are no good. And because of the heavy rains, it has actually come to worsen the road condition of the place. That one I must agree with them. However, I also think that the government is also doing what it's supposed to do to get those roads that this particular contract is supposed to be treated. As I said, budget is going to be read in October. We are also pushing that most of our roads should be captured. And when they are captured, then we'll follow up to lobby and also push for the construction work to start. What I would tell my people is they should still exercise patience because we all know the situation they are talking about. And we are not also sleeping as leaders. We are also working hard around the clock to see how we can get this road fixed. Sisala East Mensi Kropon Bedwemu Penia Wadano said DC Karim Najua wano ena uti se wakasa she na manfo nsa an de akoso nyina na nitua nanso mo kama koma ntom ye nyabotre efrisa October ye wode kwan no nsam ebekọ adwendwene mu.
na chane soma me ene Vodafone na me kan for dia ma wo Vodafone de ye nkrato ahoma ejina naso nokre de ba ko pe na wo de ye konso mu dada ho na no adaba wa bi ko fre ni kru na network bi fe fre ni kru no ana fe oba bi apeke se nyo ba na network ne dada no na awade na gu ko Vodafone so na wo fra dem krensan kren ate se bi adam na ye di fie du a eno nti ye chen wo ma ene wo ye call 10 pesos pe na to be ye call sa ate se ye ntu bebre bia ena ofisa wo to Vodafone no a wo be to bia na ma 10 times de to ye no to 10 series a ye bo ho ma ko predu na ye de ama eye fine papa na kiki me no so guso a ekoso a woni nipa be koso atimi a share Vodafone no a nti Vodafone de bomodin ase ubetimi do ho agim sanse ebebo papa wo de fre 135 na join amazing anniversary no na also for ho shem na total na mekan for de ama wo total Troxy Club eno na aba ni obi ade no ho agye mu a chese amanfo ye total wo de aba na ene de ye ne say so ye taxi driver so ye trotro driver so ye Uber driver so wo ye pragya driver so ye hwan driver bia a onam krumu no nyina ubetimi ayesu sa total Troxy bi na ebebo papa ama watimi awene a lot of things de obe so de ube join a total Troxy Club no ubenya total card ni bi na fe so uko total play station bi ade be ma registration ni ye free na ebema t-shirt ni stickers ahodo abra be register no a eni no ma ahodo bebre a chede bebre ena wo mu a wodo ho hyemu a wonso oba benya bi ntindei total se bra na de ye ne wa ena ye ko abomu MTN ene mbombu eno ene ye didi duma momo wallet no bobodin ase behia wo de beye bibibia wo di tua bills na wo de ye transactions na de koba ebeboa mo atimi awene a lot of awards bebre chese TV set ahodo Samsung akese bi ne iPhones akese 2000 Ghana cedis dada so eno ansa wo dial *120# na chese wo do ho awura mu a baba beboa wo na ene so do ho hyem sa beboa papa panti MTN or say everywhere you go fresh 0244 300 000 0244 300 000 na wo so fa ho hyem MTN mu monde eno na ne ye de bibibia eboa ye ewo kremu na ye da ye nini atwapo na ya kwa santemantom kropok masim inshira 104.5 ene ye kona crossover dwumadie no ya kwa kofa de abra nsem bebre e na aboagwa no ho ene ya da ya ni akọ Israel FM obi de hye ofori amamfo ofori so mo Jim FM Masom sentiment mo in kuma say 104.5 edia me jiso obi de hye ofori amamfo na da ye kopie mu wo ye teke juso kwantempo ne so ukopie mu wo free ye teke a ekopie mu juso ne de obe oni street light is wo kama pa very colorful I just wanna mo just wo wese o ma sheshe street light ezisi kwantempo so ana fese pa na so edu anwumere fufeme so ekopie me juso ne de sumu pa ne just adanko dada adwe pa ne just mpanyinfo yo se mpotamu a street light wo mo de asu de na so ne bedu anadwo no street light na enso na so bi ama ye dwedifo empona driver form de kwane di dwuma de atudwa chamsi ya de bi hawo mo papa a just won sensam no obi kura de o se nyankopon kwa na ya atom kamera bi enko de ke kopim obi ase suma ne wakwantempo ne so ntinam wo ma de se de nya just mpanyinfo mehwe ni street light de ezu kama very colorful no wo mo hwe na fiom fa ebob mo so no mutumi so se ne be ya betumi aboa ama ye free from so kopim adjusu kwantempo ne so no e betumi ada opron haya to fi problem ba o ba do baby a so no esia le fi wor mo atwa so no so o ka light no papa ni to bobi o na mo ha so ni me aye bi pa ade de si ho so esa so I work for you any pray mu ni na de ni bra ya na e ni last me frapa de be so ko ajuso do alaji saria o so ni so some light obi to say black man no na fa ka me bo nti street light ni kwa so ni haya Jim FM. Jesus in Yakania and Debo Brahma, Kai, the
to put a beer, I'm saying, maybe I'm not better beer anymore. When you are my husband, but we have been, I have a fire, a tomato, so be a blow. But you are my yard for me. You give your horse, animal. And I know the woman did the woman who you are, some number of people, and I was some cases in a Casadia. And you may have no Casabo, Pim, of fear, just to put a back from the swat, and put lights with the pro, and Ghana authority, and a moment to contract the Cassia, and the Purpose Unlimited, and it has an be a man a purpose 1 year, and Transformers, Makuma, and it has one of the stars, so a free tech, a copy, just Nina, and I'm moving to a Transformers National, a bit to me up street lights, I wouldn't be able to sort of kind, and I'm so up in the Cassia, the PM, Saudi, Northern sector, a Purpose Limited, they were done, you were Frank, as some Acheampomaa, and you have to get him, and he some purpose, and you make nothing, wrestling to first one, let the yes, yen kania be bosum po transformers aye ye dia o de atudwa chem say na nigisam na mum na nwuna ide oh light na ekoso pa under the contract no CC 362 lights and amount to 6 transformers for now ya could be a juso the private was into 5 transformers in the SC for the street light. It's an LED street light. It's say ya two on say since I connections video in me SC who kania o kan so ni bakania assemble 70 predict bibia en sia de ye nko sia nyumani be street light o kan so ni akosia Ndiane bibia nsi ndiane na nwumere okopiem wo free from esa kopem eye dwuso ne dia ene light ne dem pro a bibia ekokama ho a eye won na de kwani di dwuma no empepata dwufo wo matiasem de poni pete ne kan eye Frank Asamoah Acheampomaa ono ye panyine kase a obepiem e watifido famu ha Ghana ha no wona ye general manager eda ye Preforce Unlimited ano ene kase ye tene kan wode won sensem atudwa no na ye nwura mo e won semu from onum say ye Love FM high school debate na egosu ekoso na ena de ni pasu pa ena just a quarter finals na etumi course na TI Amadiya Senior High School no one St. Louis Senior High School na dupoani a just one mo yo say kwa wi ase no oh TI Amadiya na fa St. Louis Senior High School o pagya na from say panyan embrembrem no kesanya dia St. Louis mfu trompo efiri machiba no enya de mpo sa kwa wo madi ntwo pa amena kwa ya we say na musu St. Louis fo no wo musu kakra no mugya wo kwa chese next time no mu TI Amadiya and just wo mu besi agan pa na bibia so atumi akwankan na ebra no firi wo pe and just Poku Senior High School one ya samtoa ne ma no so di sie ni ene jeme ko wi ase no ne jesi mberi mama wo matitib de dinam so bi atwe ya samtoa ma ya se kokrede abofom a enam so bi amom so akwarefa eko semi finals am emu sensam so ababeto dwana joda Nyankopon yadoma ene Yetepa Senior High School ni KNUST Senior High School wo mo so de buani na bibia so tumi akonkanti ewani mu ase ye quarter final stage no so betumi awie Nyankopon yadoma Wednesday na fini semi finals na ko hyehyɛ so finals no so abepiem na bibia so tumi akonkanti nsam a evira santimantemo yinkro kumase eba ene just me boboa no a obi desie ofori amanfo me de bere no entiri Obrempong me kan Jorate was over to you for me de bere enti ensure from the cover crossover no the video no obi desie ofori amanfo ene ete ofori da simu ne adwuma na yento Kasiebo no so ha na ene yedu kumase de yento aso enko obro ene hafomantamu na de efiri wo aba no ekyese Jean Patriot wo NPP amanyokromu ene ne wa friends and chofo nsia mu no so wasem ka wasem ka no kan de o kan se ai enano ena owura Eric Opoku mrasebedwani a ogira homa de se wo esunafo South abato mpesua so wone ne mrasebedwam edonkumafo ebo mu ekọ go so conference and chofo de to manim se ai NPP abaya na nadodan kwakufu adu etua nun wo bu akuafo kwasea na akuafo wo bu omu kwasea ni nyina ye koko akuafo na no won kwate abai edi koko obu obetu dwa wose abu a wode to na fie twam no sabu kro na no de eto ewo afiwo ye yesimun eno ra Eric Opoku ene dom sani wo ma no edigu abai so eno na ama John Petros won so akonya so asese wotena se entra na atenie na Kenya wo ma wo so ma omu a
wo mo so dia ba betu dwa ya wo che se eye donkum e wo mra hye wadwafie wo mo nim papa na wo mo nye ene wo mo pese wo mo ye bonem wo mo nkase nim koko obuo wo adwaman so enso wo boapa na otum futuro edigu Ghana de hye anim oru atwene bu akodua ya wo no ena mantem no mo echochofo edema young patriot ene wo che se sa ensanchofo hye mu adonkum an frem fa so obi ani so efri se boa no boapa so mo befa kwa bi so edin kotokran ne atro egu Ghana akriafo mu de koko asum na wo so asum ayo mo de na nya de ye nokre na no ene odi tudwa ate koko akriafo ne se wankoso anya dwumaden emo o my Ghana efrisa baya wote adwaso yi wonya na dwen sese koko bu okoso wadwama so a obebu o mo kwasea awia wo mo da Ghana kuafo mu nim kontabuo nim se enkonta ye buo nje se koko no ne buo ko fo mu emanja so utum enye yi the best aben bit na ya answer what price no ye manin kawa na se say ye tum die utum enye yi esan se koko board ske ko je no e ske ye je tua so the man say wa mu konta ni ye na utua ske na mambo so ma kuafo ni je ske bro so a e say so ko tua ka no unya ske amfa ko tua e na present say enye hwika enye ma board nka de wa nya me ya se prepare mu e board ko sora ni nya to ma kuafo so ma di fo do say kuafo bo so mu die so se board on so ne mo de won e ma ngo ha na me ya do sa afia we anim se board ko so odwaman so a na so to ma kuafo di ye de asma do sin an say and this woman sama mu da o mu se de si bu nkonta le be ya so mo opposition o me le twa nkontompo e se Ghana fo adwene am kana man bo so ma kuafo ndi je ska bo so a e say so ko tia ka no a unya ska fa nko tia e na present say enya hwika enya ma board nka de wa nya me ya se prepare mu e board ko sora ni nya to ma kuafo so ma di Oru atwenebu akodua wono ne broni ahafomantem mu eye Jean Patriot ewo NPP amanyoko mu no wo echochofo ena wote se wono nso nani abra ensem ahodo a oru Erikopoko ne dom enwene yede betu dwa wonso wanwene bie edi boa wom so no yanto Kasiebo no so na yemfa amanfo adwenkyere kakra emra na afi yanko yanim akua message ni bi ho ene na ye toaso na yakwaba na yaba bekenkan kofo messages ni bi de ama okay on the mamefa yadofo a wo mo ehwe Facebook no de no entwintwan mu kakra ansa ne nkomra nana kwame yabo a ene wo chese anwumre Kasiebo ne de se de yesi kenkan no eye mede papa ene wo se Adom Kasiebo eye Naket olupele chese NPP enkoyie Fatal Kasim ese wono so ehwe e South Africa na wo se adwumaden pa ene ye bon Agyei Alasan ese wono so hwe efri Saudi Arabia wo se Adom Kasie no size enwumre enche nkoma ne yire nurusu ene na ono anase bema Hamza ewo wiamo ase Eunice Fobi hse NDC wo hunu ne ekoso ansa bekwen wo se Adom ladies eye Naked Kasiebo no ekoso ye pa ma no ewo so menya Elijah Derry hse enwumre Kasiebo ne de se de esi kon eye excellent ena nana opako nana opako e de pa achew mesrew Emmanuel Yeboa agyeman Miami Nuabema or the free Germany in the baye and or say Joshua Kamba pa masa e was so pagana for with the anche e not kwase Agyei tabi eso ono so e hwe e the free Columbus and na Kofi Christian was so ono so hwe news no e the free e Metin Kings e wo UK na Elijah Derek rese no kwasem Kasiebo ni excellent pa jana so a bibibia e konkan sanso na Stevenson Brown rese ono Dortmund wo na no kwasem nyimri ya ma omo etin semase papa pa omo ni je Kasiebo no papa na wenso nana yawo amuzu Christian rese no kwasem nyame nhyiram nyina wa Adom FM hasanse mo Kasiebo de utie tumse bibia de dana kwanso we de ni wase from se Peter Boaje na Adom Kasiebo de no kwasem na monka bi makuafo se de beya koko se mebetututum na Charlie na Prince Charles se wo hwe wo Canada Toronto na no kwasem ne se nani age papa yento Kasiebo no so na yenko ensema fufrum na ene so behwa aware ehun nkomo ya de aya na hunya papa esan se aware bebre no behu na agija na ato ne pa na ahoa na kire se afedi
na ayabasa ni nyina ne se ebia na kwampesa se fa so aware ne yedada no ne tototo no na afiri ho na Adom Kasiebo de ni to form na yebusa nsem bi ese were mu a prebebre no sa brante ne baba wasi so na wo mu hia mo fofora ene Agyei atere se we yada ne we ni kosua we so da ne we ni kosua ene won fa ne ba bia wogina obefefi o mano asoso mu adi odo akere wodo edi no ma ho doa nyanya grokra nenso awade ne hya ase abehu ebre ko nanimu no na sa wodo ne atuhu ache ne anfama no gidie ne kire se no ma ho doa ne wom nyina no bon se ekofom diminishing marginal utility returns na kire se asim eno enene ekoba ne se na Adom Kasiebo ene amanfo mabin pa wawade mu edi nkomo na wopani wabin wo marriage counselor Frank Adom Adofoli eno wetemche se die ntia ema mpratwe abre no kire se so do wom ye nika ye ho ye kwa ba ne ade ne se eya na sad no sa no nyame bo no eyo mfie miensan hyehyeye na mfie miensan ne twamu asa wodo ne teko erutimu amakwa awade no se mo anyere mo ho anya bibi anhwese ma awade ne bagina awade ne nyina wo se bi mkwa awade ase ane atiada ye nya hwe ye mbo ye ho so ye nsore ene no ma sa entiaba ne sa no a ebetimi ahadwen ene ma awade dodo na no anigye mbom aware eduma effort and nothing mitiko keke and no na bebre no any be feelings in netiko pe and one aware dey a good lack of effort nyama bia assessing here emma relationship to mpono you have to do it sometimes no obeti say partner start complaining what is how when you bio and no eto adwemba bibi so nyama bi o assess we ya wadaye you have to go back to the drawing board next year say nyama no nyama bi ho be ya manani je ye wadwen si nyama we ya manani je no be ya more of that effort no enkom more romantic love no Obrempong say erotic love I go say odobia unyoma obia I think I know group bet my last for average 2 years to 3 years within the 2 years 3 years if you know how to nyama no bet my we sika man made in trauma no bi no be a bet my yama no man ni ajikeke but after the 2 years 3 years no all of sudden when we starting kan atiko normal nipa be we share no all starting relationship no starting kan no we starting relationship no eti we ye counselor Frank Adofoli ene yetene kan no ene ne Ghana ema bia o mawari di nkomo ese mo nkyere yemu wabra mo nware ye no na mo mpratwe mu dote se na mo ware ye nso ete saa anase ate akofom best na me wale na me ne me do fo ho no odo no ayede se sa ojeje me so ankasa ya me ke bia o ye ma me na so ya wale ye no bibia akoye instructions o pade no kwa obema okwa na eje sentem ho na no de ama na so mo di do no de odo no no de na so try ne de just bibia we bi sa de bia do I ready so de be ba so o wale ende de pa o be si kofi mi ti e fi no abama e ku mi ti ase no amask aje ko e te wale na go so ngala na be mintino kwanga sa fosnaide na show enye icho mani basa ma fa no kwai ena ma bia wo Ghana ye no mdi nkomo won kran ha no mo chese aware de no ma nyina sesa na ene ma ne bi nsu edi nkomo a o mo kire o madwen oh tam na ye mpin plan de na ko yi pa because ade o pe bi otimi yon star ni ma ba se ma wale ni de nye de pe na minya sama wale no nti aflowa wanu sama wale no sitamsi onye kura timinya mami tita mi twi plan na koyi ama wale de bebe na wale ma no face after you bibi anti de ope bi otimi so ba tamna mi twi plan de se misime jawo se me jawo ba na wale de ntimi jawo sa ba mi twi plan de na mo e fan ya wale de nya ko po na sise am plan to de yen pe the coffee until you free by while you free sir as soon the first and walk with any pan enti mema bi ene ma bia wo nkran ha ene enu mudi nkomo a wo mo kire mu no sa wade no ene mpratwe no de enti a ensesa ba mu aware ro tu se mra chichiro mpratwe no so mra no emugo enti sa no mo kana abani se de ye nyansafo ene wo mo madwene mu do a wo mo wotrotro mu no wo mo obi ka e de fa nsem efiri Joshua Kamba so abepem aware ne mpratwe wo mo obi ka nti enko na Naket e wo honom na yenko he de e nyansafo wotrotro mu so eka
Chuka from Kefiko for the Aba Accra. I don't talk to Ramram Ken Namne at a passengers and backers and a fine power. Because I'm off with I'm off the Nakine. Oyima. And that would trotron would nam hay and the dear and the Yansa for no can. Oyima must every a parkare, Obetimo Paracor Information Center Bakupa was shot as a bonum one, what to Pitamo DITD. Now, somebody just clarified a Roman station, Yadi and Romone, Adem Essence of Queen Agent, you know, according to phone on much of rough. Yes, I'm young Wakano, when I go to drink from Ramima Juba. Then the correction, Yamakan is just a number, Chawaji, Payika, Essence and collapse to the power school minister. And Yama was and Namedi to put my headmaster. All right, so what you miss me the Pomado Keruja, now Osha, Jessica, now Edisicanoya, had BT at the Port of Okumatia, no more Ekase, Yadi on Bessatia to one day, Omudik and Yomuadimpa. So, my uncle not talk Ora, they did in a party event because we can't up a Gianto. Go quick your phone from Kamaya, Yoka. The party any bunch of program. And so money, no one come my so. Papa Casco, because you tomb, and if there's a jump so Bonacacom. And now Munya day, or move for being down, I am but no one come by a couple of my problem. In jeopardy, Emun Yakagram. Yo, Oyima Sambury, so what's in car, over so more, I was video now, Udi Alcohol, I was Asujimo, Oyima, I me pacho way and Naket, Acheampomaa, and Naket, at the Ohono. Ene ohima woje na home na Naket Acheampomaa ena ewase ya woni na din ko sa na nyansafo no so akere o madwene e de free trotom e de abreye no Kasiebo no ya ikeka e de akwa kogu ano no nti wadwen kire ba akomienu bi emfa trotro so na fe me bo nka ye se trotro no ye yas toothpaste ena wo mo ebo aye epia ya sinema ye de trotro ebrewo nti wadwen kire ye me esa mienu bi ne enko Daniel sa ese Kasiebo no combination no anwumre e fa papa money my da kwa e se ono so Connecticut and utie free na netwa enumre Kasiebo no ekọ na Africa ye wo se ye bibi coffee tractor ye Felix awa ono so Italy ho no utie free ye ekọ yie pam wolonyo akwatia eno wo che se Joshua Kamba aba na odo itemanso ede ne de ba se akamba aka bibi na voice of the day ene ya de brewo na ye wo ha ye Kasiebo ya no obetu fun pepene ene ye hwa na say by popular request voice of the day supposed to be the deputy attorney general's constituency. He is a member of parliament. Is that right? Then look at the way you do pieces. Is this fair? Yes. This one, is this fair? Yes. You are sleeping in the rain. Yes. You can look at the way they touch you. Yes. It's full of sickness. Yes. And you are being eaten by animals. Come and see. Very good. See. You might have better news in your house. You're suffering. You're suffering. Are you really suffering? So, wait. 2 people. Yes. We are saying one of them for 2 people. So now, if you have the opportunity, will you vote for MPP again? No! Listen to me. If you have opportunity, will you vote for Pinker again? No! 2020, what will you do? 2020, what will you do? I want you to say shame to them. It is not fair, but don't do it fair. Massa. And
Nana no one more ne ma ne no for asefo ano na antwadi na unse asemu ye kan se ye kokuba ye mpon man ne mra no eti ya keka Kasiebo yi ayeme Nana Agyei Obrempong CP Bema Tintin gramu ahofa enviably enu adwame mene Nana Akua Acheampomaa and producers Dr. Shan Akua ewa ha sei na fe kwa me kulenu ebo yechi dom kemi Kumasi Metropolitan Assembly na waba me pia sei no Kodeo Mensa Abrampa ewa ha me ama ban enso so ewa ha same mi wo case wo ha bi na enwumre emei ni mei a wo nso wo just obo di chemi o just ade ne ayeka openi Kodeo wa ha sei na afi hwan bodiwa memfi bodiwa no so otia wasra asade wadi kofi kokono nti enwumre Adom kase edem ho ayema wo mo ne bo aye semufo ne nako dowuna ono ene semuma na afei panimpa esi ohene enso eteche ne yenso so yeje no yoyoyo ne gongongon ayede ebaaye yasore yakramo. You hear it all on Jim FM 106.3, a new dance radio.